Pak Haji. Numpang kamar mandi dulu bentar ya. Bulat. Sumpah. Astagfirullahaladzim. Ini bocah ya. Terusin lagi dulu dah. Aduh, lega juga. Thanks Pak Haji, bener. Kalau nggak ada Pak Haji, saya nggak tahu nih buang di mana. Ngomong-ngomong, adem juga nih Pak Haji tempatnya. Astagfirullah. Ngomong-ngomong, ente muslim apa bukan ya? Kalau di KTP sih Muslim Pak Haji. Kalau lo muslim, mestinya lo tahu ini bulan apa. Setahu saya bulan Maret Pak Haji. Ya elah, ini bulan Maret. Bener nih bulan Maret. Tapi lo tahu nggak sekarang? Ini bulan Ramadan. Bulan yang spesial buat orang muslim. Bisa tahu aja ya, Ramadan tuh bulan puasa. Menahan lapar, haus, dan nafsu. Lalu masa ngerokok? Lagian saya cuma ngerokok Pak Haji. Lagian dulu saya pernah puasa, cuma saya nggak kuat, masuk angin. Astagfirullahaladzim. Kagak bangun sahur kali lu ya? Sholat nggak lu? Udah pernah juga dulu Pak Haji, cuma saya lupa. Waalaikumsalam. Ada izin masak sama kanak dulu ya. Iya. Hati-hati ya di jalan ya. Waduh, Haji, kenalin ke Nanda lah. Romana kalau kata orang bule mah handsome banget ini. Apa lu kata? Handsome, demek begini kayak sayur asem lu bilang handsome. Yaudah, Beb, jalan ya. Iya. Waalaikumsalam. Jangan lupa ya, apa ya? Ya, siap. Ikan asin. Jadi begateng. Perfect, ini yang gue cari. Tapi sayang badannya galak kalau kagak. Kalau kagak lu mau apa? Ini golok nih, gua pakai buat nebang pohon pisang. Kagak ada pohon pisang, apa aja jadi nih? Waduh, maaf Pak Haji. Sorry, please. Astagfirullahaladzim. Ini bocah ya, kagak ada akhlaknya pisang.